wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikeun Rasul 25. Adam. Nabi Adam. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Nun, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Nu'ib, Musa, Harun, Jibril, Naun, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Rubu, Zakaria, Yahya, Isa, Tiur, Adamu, Abiyah, Muhammad, Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah balikana fima razaqana wa qina azabannar. Doa doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma aya wa amut. Gabi dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Yang barusan tampil atas nama Muhammad Anfal, pemegang nomor undian 49. Selanjutnya kita panggilkan pemegang nomor undian 40 atas nama Aska Fatia. Yang aju pernah wang. Coba Anda bacakan sifat yang wajib bagi Rasul. Siddiq. Siddiq benar, amanah dipercaya. Anak. Betul ya, betul. Siddiq benar, amanah dipercaya. Tabligh menyampaikan. Fatanah cerdas. Sikeun surat pendek, surat surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Na'atainakal kautsar fasalli lirabbika warhab. Inna syani'aka huwal abtar. Sikeun doa surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyu Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min wa ja'alahum ka'afil ma'kul. Surat Al-As wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa aminus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Bisal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Bismika Allahumma ahya. Bismika Allahumma ahya. Wa bismika Amun. Sekian.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sendirinya wadania esa kudera kuasa irada berkehendak ilmu tahu hayat hidup sama mendengar bahasa melihat kalam berkata-kata kadir ya kuasa murid ya kehendak alim ya tawi yun ya hidup sami ya mendengar basir ya melihat takalim ya berkata-kata. Coba anda bacakan sifat yang wajib bagi Rasul. Dik benar, amanah kepercayaan, tabligh menyampaikan fatana cerdas. Kajet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru Azam Maulana, pemegang nomor undian 21. Selanjutnya kita panggilkan pemegang nomor undian 17, Naufal Khalis, tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba anda bacakan tingkat 20 beserta arti. Wujud ada kilam sedia baka ketal mukalafatul linawa hidup bersalaan Allah Ta'ala dengan sendirinya wajahnya esa kudera kuasa liada berkehendak ilmu tahu ayat hidup emma berdengar basar melihat kalam berkata-kata kalimu yang puasa malidu yang berkehendak alimu yang tahu ahayut na hidup Sami'un yang berdengar, mazilu amalia mudah kalimu yang berkata-kata. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sifat yang wajib. Tak boleh tu kayaknya. Sifat yang wajib bagi Rasul. Siddiq. Dia benar, amanah kepercayaan, takbir menyampaikan, fatana cerdas. Bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.